internet eri full swing gendo ze kora emirimo yakwasa kwane kwisearch tinisa ekakuletera akasente. This was it was chetenta trying moment kanga nikakafungua macho kanga ndentyo ahabwo kuba tutwire ntukoresezeryo emikutu aza twefura abamani twefura bakubimanya twefura kutugamba tina rukugarukamo konka ninteka ngu we think twice tutandike kukoresa emikuteji positively okubasa kugira ekito abasa kongera hihanga okutariyo kurishenya omuntu nagamba hihanga osho tumwe niwe nandako kufuruka ninga wona tura kamazi sebya hanze kirabeho nicecho so tukabe ntwenda ngu twahiriwe yagarukireho. Let us think twice tubase kuteka je tuteka mnonga turebya kwasa kwandi biyongera kuboneza ihanga ryitu tubene byo twagendana. Otherwise anything can happen anytime. Abana kutiriyo lockdown nore abantu basiyo bwire bagihaho ata mugarika mu system ngo shikuba kwihiraho kimwe completely and also exactly twine kugikosa je to think kumanya bandi twenda kwega ryari omwe turebana nabantu kucyamunonga rero kucikika TikTok yo omwe kirenga onu babasebira mshango cyber crimes cyber harassment konka still twedeba ngwita abanyayuganda tutukayega but ninjira kakacha kuba twasiremu and na nevundo tubentwe banka tukya VPN manya chinecho chonkana babaza kuchikwatamu so mbwenu but hiro mugishago kugira ngo tugarikane internet reka tujikoseje tena tubetwa Afrika twargo mu Uganda no shanga nika Germany han hachen Italy twa hindura di Mexico anamarika date menyonyi ninga just nemye zarabyo yeseje but at the end of the day no basa kuhenda rutatunjire service ezo ine kuba notunga abo ko mukute shimekwane yereka ngo ryo munya Uganda now it is showing you are you are an Italian or something else atamhergwizo babra kumanya it's right for you somhergwizo ba reka twegarkemu turokoke tukore bishemeire then ekintu wawe wakineho bwinu ukamangu nuko ebencho wagamba twine nemugaza amateka twine mugaza amateka rero abanyamakuru aba TV West barete story baburuze side na side akwati imana mjana mureta ka side kamwe mukataho juma kajememo mugarizo umwaka bakatashira wakatora amanyene buzo byorabuze ubundi nandi nko mu mushango obayo juma jemema tukureba narge naja tumwe nuko bwakunjuma nabiha ahabwece nece then tukareba facts zirinkahi uhikire noha then tukajajinga rightly so iware kintu cyakuremera za police. Alright, chakuremera za mukuru wechika bona yabachoga ubwo twargayo twinena namakuru kuruga omu district ya Ntungamo wike yahwire tukareba tukutera ba chairpersons ba districts Akaruru kandi mu Ntungamo district akahesembera abantu bashatu omuryabo hakabari Musa Mucunguzi yari incumbent akabariho John Kabeho oguna wakabaye simbire narundijo wakashatu bitu tukareba ni binje byabireho erizoba kwatina na ballot staffing na nebindi binji bitu turebere kuba kira tallying center bija barangira Sam Mucunguzi nko wahangura nko wafuna bururu bwinji therefore wahangura Entebbe bitu nindebo wabayesimbere nawe omwami John Kabeho izoba ryanyomwe bazo ayesharinjira mu town very peaceful demonstration aruka kanisa ebyo ebyarujiro mbururu abukabona aba independent bakaba msinjiro mu primaries hati yaga independent so of course ine flags Mucunguzi akarabaho bitu na John Kabeho najata aha tinyo bitinkwicirizana nabyo atomuntu takasinga buri polling station ati then go kamaro karanjiro ryibigire kwendera police bitahiremo tiyagasi amasasi abamwe bakomwa na warumu abandi tuboko zabakwata katwaza tareba makuraga then it's tugarike tubigambe ho mbwijire nyomwabazi omushahazo mwabazi obire isimbira Entebbe ya katano mu district ya Ntungamo John Kabeho kwasirwe police bwanyuma yo kutakesha ringo ko businjo mu town kure ya Ntungamo
abebyo kwerinda barebukire bari kuretaho obusinge aho batira amasaso mu mwanya okutera tiya gasi hamwe n'enkoni. Okurigira John Kabeho okutambura mu tawuni ya Ntungamo kibire genderire kore ko butashemerwa bwe byarigiro mu Karuru. Umuntu nabasata kusinga gombora zona bakarangira ndisho ejo nikikafuye kuyemera samu nawaro yasingirwa taye tarukuza kugira ngo naza mwabwe mbundu omuntu akasingo bururu yamusingira higuru ihayo paseti nyingi abashuma bija batwira Karuru abantu kwiba Karuru nyo mushara nukujwa babintu batembunda abantu bateza Karuru babintu bareta barote tire bagitransomu ebyo bintu tukubye mu Ntungamo bamwe abejumbiro mu kwesharingo ku nabo borekire nshonge zatumana bejumbo mu kwesharingo tukamasibe na hati bihamya ngo John Kabeho n'wachira Karuru kandi yakasinga munonga so tubere surprise rwatu rwaho twahura ni baranje ro muntu wa birotine Karuru nakamwe ahagura twenda mu bantu opposition bo kugira ngo abofito turantera igana NRM mwene hati yani benda kumana bacyutinga umuntu nasinga atsinga baranje ro muntu asingirwe so bantu kubayo kabantu abo turiye munonga ka Uganda president Muyitu Museveni bitusaba ngo tuyambe abweshonga ikibaskana siga Karuru ndana kundera abweshonga yembera kuzamumera kuteganiza nitwenda Karondo mbubino Burungi ikibaskana cya Uganda kandi yambimwe abantu bayiguru batarika kwerangira oguhamwe n'abahagizi be barekwirwe kandi ari izoba yagambo n'abanyamakuru abire hu izoba rya nyuma abazyo mbayire nisoberwa nyowe omuntu ori very innocent orukutonganda ebi ndikureba ntanamusho ganje wagira umunsi nkarunda Karuru abantu bakankunda bakakampa kuba ninye nazo mu kihome aha muheru bwo kwetongana ebi byona nibyijaho bwa nyuma y'akakeko kari kuteza ubururu kurangira Samuel Mucyunguzi rwa Kigoba obirari mukuru w'entebe ya katano ko musinguzi wa Karura katirwo rwa kana orwartaro no twatandika tubire sakatandikere twatandikere izoba. Alright ambera nkejo gakurwa Ntungamo abantungamo mutura muri hotspot mukwatana na Karuru ijo nkareba mukwatane mitwe umukarura ka primaries bwenu pahana nebibisha biti mashija okay izo bana bizakuhinduka tine biraze konka Karura ka Uganda to kusinga batakarangirire babine ko rangira hatwo kuba nogera ati nyowe sinjire yewe ushobora zinobwiye ko kare kangamba ati noreba binji bene ndeba ko mu yes ke bya biro primaries ati ndeba kakarura karujere maka kaba aba chairpersons umuntu nabayine DR forms na waye korera taring sento weye aja tkonka charitaha yansinga yehayo burura obobu atkonkananye namusinga mwene kambugite so aho kuza kugendera ane kare no babene baraka Karuru hakaro concerns nyinshi urere kuja tkonka DR formeji manya polling station eji atkanosho maybe atkandi kabata heavy ebi byona ebi umuntu shoma akati byo binyine ebi biso zo concerns bambe zikaba zero so inja no muntu nabona aba yayerebera rebati konga anyway official communication neberge ya returning office Karuru ka Uganda kirebe kambaka kwatamu nishika na mzee yo mwako he also complained ngo abantu po bakiba Karuru ki mwenu
nana hata benabuza ati noma tukaturi miliyoni abene mwababe bari suppose kutera karuru ikomeza atera abena ajat kandezi ikomeza asigire ati nkamushanje zikabazirge zanje atatu bwo buri kahabwa cyo taratire karuru konka nitushaba ubusinje umuri kintu cyo nekirabene cyabaho cyanje tagisembuga z'amateka nazo tuzikora tere kandi government yitu umugume muheriza abantu aba independence abakuba bine systems zine kubaniza kwatombya amateka bacwe manja ezo buryo nabwo nyuma umuntu akahurira yakunda ihangariye tuje kwantu akira Gideon Senyomo turebe embera eyerizoba eyo kutera karuru akaba division mayors hamwe na municipality division neberi yaharengo urwa city then tuzo municipalities neza town neza yeyongerayo for example hatukaturu municipality takatunjire city hatwagira divisions ibiri okone meya na nokone meya chabwisho jombo nimba inabu kuba nimbanya yo nanye ndakushemba so akarurako kine kuba nakagenda omumesho aisoberi eryebiro byo kweza 2007 so tinde kwa tungatira some highlights abikwatina no birembe gendo misho but sampling we see what happens there ahabo kuba no abantu mbargaye no boreka ngo akaruru kibwa boreka ngo tubatubara mamativu abandi ba celebrating before kuranjira na nebindi mwana wo inarya ground yakwereka mbera ukagaruko kariratinga na echabantu bariyo bagamba hamuheru yukana nongwa karura akakibirwe ninga tukibirwe mwene no shaka nikaza kubaka ari kutura munongo kosi komuri abinzi tubagwera kuzekate umunothe kachabwisha na Benon na buri umuntu akatera jya kukachabwisha ati Benon atakaruna kerizo akaruru of course na kerizo ande tuza kwantukweza makuru bitotebwa ngo tuza no kugenda muri Chenjojo district ahano itukureba aba na Mugongo Matters na Mugongo Matters St Adolf TV ya Lira Rudigo no Mumbai Uganda Matters and of course akabazire omuri Katosa Catholic Parish omuri Chenjojo district erizoba nebamwijuka nebamusime byakozire and of course main celebrant Archbishop Wambalala Lambert B Nomugisha nabazakwa natwegitaho turebe biri muri bugendo mnisho kwe mukoro ya kankahi nabamwishikaho ki nebindi binji tuzakwanta bikuretera ubwire butari bwahari tubendeze mukoro mirungi ebi nebintu biri kubaho magara abantu bakuba bagire baresere hempinduka ekarebwa buri umwe akagicererezamo kandi akagikunda no wagaruko wanyu hino mukushanga ngo ino kwijuka owafire ukashanga ngo numbasa okugira ibinje mwamugambaho bwene twaza Senyomo ya twishiraha of course nimba nimanya enshonga neba ergeyo bururu Gideon na kwakira atugambire kiri mu tugendo misho Mnonga Charity, good morning. Niomre wa TV West Erizoba necho cyo mutano abo kwa nebero abina mushanju kwezi ko kubanza mwaka 2026 twaga kumihanga Uganda kwetoriri hanga na mnongo murembo rambara nsona obururu na ntero bururu narabatezi abakarura bahanze National Children Commission Erizoba bakutera karuru muri Mbarasite ntero bururu wa division mayors na ba kansara babo division mayors kangambe bicyakwa nyine arikubimanya byona akunkiza wa akubana ubumuga gwe Madam Violet atwa returning officer abambara city not Mbara district Mbara city nyina tumwakire aje tugana kurga kasheshe negishaha Children Commission which mukiri mu buteka nari izo bari anyuma maze tugamira izano bokose byoma bya VVK biometric machines zitarakoze ubwire bwa president zirakoze ubwire bw'ubururu bwagacho bwa meya konko muri district zini zikakora kashema nankai konkerizo bankambara ajengu yaza kuturozaho katumwakyaje kutugambera ebintu nubuhoro murabaye oriro ndireje ebintu nubuhoro we are trying kiro kya lero materials zikirigenda black boxes zikirigenda mu field abantu baitu baliyo bakora okay tugambure mburambara twemerera status quo numbers bamyane bangaye bakansana bangaye na mnongo gwatakimu cyakwa tukiri mushazo kugenda kutera karuru abameya twina abameya mwenda murindo Ivan akarugamu bayira bamutamutera karuro aba north
So north tulinayo bana, then south tulinayo batano. Wagamba mulindo batakamutera Karura, that means achiri ballot paper? Akarugamu 2 days ago. Ballot papers were already bamazira zikola. So aroha ballot paper batamuterera Karura. Then councillors tulina bayinga okuba haleve no councillors direct elected bulomu akuchikirira ward. Councillors tulina bayinga then abakazi osanga abakira nabo ba ward then abamu ba sharing one woman 2 wards. So obululu buli mpaka hansi ha ward nekyongoza abantu bamanyi. Na mnongo gomwe wa TV West Owambara City na mnongo mu south na north akwa niyombara yona. Ba mayor no sakuba no bagmanya offered tenkubasa okay. But araba manyire mu north tuina Mugume flag bearer Benon then tuina Chabwisho incumbent no di mutebe incumbent na bandi mu south manyireyo Mugabi Jomo Asimwe Francis Ntenje Nabandi. Eshikumaza kuriya ne batano south batano north bana. Okay. Na mnongo gomwe wa TV West. Ashimkuba na amanya kina mnongo mukwati na Karura ko bacyo mushashi mukoje mu Karura kabite byoma bya BVK erizwane biza gukora nari muhindurimo mucero. Omutezi wa Karuru akimanye ngo byoma bigenda gukora. Byoma kandi mpuliro rugambo ngo abantu bakonza kubiremesa kora. Akwati n'abantu abenda kwiba Karuru kino kankize mu kamera. Boraboliyo ko manyiro gonza kwiba Karuru. Utakwende kyoma kikole ngogenda kiremesa akora bagenda kusiba bajja kukwata. I don't know ballot tricks zabo zibakolezesa but those tricks will not work. Akwaba presiding officers na ba BVV operators buli muntu asayiningire machine. So machine egena garuka ekozere kandi eri kurungi. So abakutekereza abagenda manya kuzikora batamanya bagenda toyine kyogenda akora machine egyo oyiro tatina nkomo. So abantu bagende mu maiso bakumaka olukabo mu mirembe buli muntu akome omuntu wakwenda mu mirembe otherwise abantu bagenda kurwananga na kwabula mwana na support ye buli mwana na support ye tuleke byoma bikole buli mwana tunge support ya tungiro baba takukomero ligaruka murundi gundi baito tagezaho sabotage ngakara kwa ekyoma kinu bakitina akwe kyoma it is one vote one person togenda kuongera mwaka lukona nikyo bakitinira so abagezaho kirwani some calling upon the candidates tuteera abantu baitu nacho boina tutabikora tutabigezaho iwe genda okozere campaign zawe bika abantu bajiba kukombi nibyo byange wagama line accreditation wagama na mnonga one vote one it is said nyendo at confirming na mnonge omwe wa TV bagamba cyoma ije yakana nyina njya kuchikunda aro kurabara bamno ma social media bacinja cyo ibintu bishari bitangire kushobora njya ni waberebere na mnonga Electoral Commission tonja kubasasa na mnonga presiding officer batire kiboko na nebindi ukabireba na nebindi hata wagamba there is a saying umutezi wa Karuru na numwa twenda tunge this analysis kuruga umukanwa kawe umutezi wa Karuru wija ukagena Senyumo Gideon ukaza presiding officer akakuhereza that voter that slip ya Karuru ni scanning then bwanyuma nabana babana bagaraka mba scanning yes omutezi wa Karuru akawuru kawe making sure wangu oteire first of all scanning irengaru yawo definitely baina scanning ani ko ebikwata ho bije bakwa Karuru na Karuru akabagenda kwa baina ka scanning akwa abantu bagenda kubara bagenda garuka mbona babu scanning nikyo bakutinira abantu abamanyire ku ballot staffing abakutina abokuba tutakabaze tukyagaruka mutukoleki scanning ballot sezo so nkuterera ba agents bona babe very alert nkuterera na security at this moment ngu bo bakimanyiro redengo akawo tukagenda kubete kwa batamanyire ngu people trying kulemesa machine yes so I'm calling upon security, I'm calling upon the candidates bagaba agents babu to be alert. We are going to be alert here tulinde comments ezo nalizo kuruga kyokegyo machine twene kyokusa gikora machine egenda akora abanyambara machine egenda akora abagenda kuma mugende mukome bwata kozerege campaign ontindango ogenda kuiba bururu tikigenda kusoboka omwachivi wesasa kutwegita ejishama zina ni Senyumo Gideon tulinkaye turi yakisebe chikuru cya Electoral Commission aho murembo rambara obururu obu na nuko mumirukana bo buriyo na bakansala nabo bo kwaterwa alengora district cyo tugamba city aho kwite turi mu city 44 city ni mwene ba mayor alengora division na nabanda bene city cyo tugamba bya city aba district twazo muri Mbara district Evans harimo nakweze bukiraho twazo muri Singiro Ruth Mama nakweze bukirayo Nelson ahimbisibwe kuruga kabari na Kisoro yabaherize kuruga Asimu twazo muri Kazo Kiruhura twineyo Richard Nahabwe twineyo Paul turi amureba abona nbakuhereza katubanze tugamba abya city
Twaza kuzo mu Karuru Mama ara kutera Karuru invalid Ani rero nyomo kimanyire Akaruru kali mu municipalities district ezina municipalities zonka then na cities so mbara our neighbors tibaina Karuru rero na district ezimu kakazo ezitana municipality tizina Karuru rero zijja kwana Karuru kabe biro bina koma ba sub county chairpersons kambara biza akarango koma ba sub county chairpersons na vacancy kabagambira ko antizihanga byona bigamba yes biro bina district ezo ezindi ezina municipalities nezitaina zijja kwanza zigenda mu Karuru aka sub county chairpersons na councillors baba tukya lero Karuru ka district ezina municipalities na cities haro invalid votes invalid n'ebindi nkebyo na mnongo kumune wa Karuru since nkamba twagenda bumwa ba VVK ako akati tubegese abanya Uganda boko ogenzere kuteera Karuru kawe tiki yawe ikara omuntu wo kwenda making sure wangu choice yawe clear ite tubaha choice kuba ki clear sanyuma sa kusanga tuina kutikinga hano bonka kandi obunda aroburo bayita chonka batayina kubuyita omuntu asa kutwa muna atikinga na hano omuntu wa kwenda ali clear kandi kyaliki tik chwa abantu abo tukibegesa chonka kituki hagira chonka bakuba kitikingire abantu ababa police station babaroburo manyire kuita oburu bwa abantu akuola tikingirege mu face y'omuntu yatikinga na hano bagamba nkafiri batu kabakatafira okuba choice eba very clear ngwa kwenda ono then abatamanyire kuhandika tuina ekinkumu thumbprint nayo tukolaki nayo erabaho eri kandi kindi balo tentu gifoldinga tuti kinu mostly kiyambaho bana bakozesa kine kinkumu inda tokira kwata kiri kijja kwata mpaka mu face y'omuntu sirwe kalumanyire ngogo omuntu wawege naenda kukoma ati muteka kuzaga bakitu kafunyayo tuti of course kiyanguha kutaha mu ballot box bait nakyo kiyanguha in case print eno egenzera face y'omuntu ono manya ngono omuntu abege naenda kukomono so nizo zino ekyo kumanyisa omuntu tikina basa kugitaha agito mu motoka agito mu face na no mwizina bwakuba kikozere ekube eri valid vote tutagisazamu baito tubaterera just tikinga hano tujja kumanya omuntu wawe owo kwenda baito ara abantu ababa basemereiro bona ga omuntu wange nkumwenda atukutukutera baba baroho ni babaro bururu presiding officers baito nabantu ababaho akwo bundi presiding officer bagamba kayikire ndi bahakana abaina kaleka so twaterera ngo choice y'omuntu weberi clear Akaruru ko omuntu ogwo batakasaza akata kan kakali invalid kon kakarkata akali invalid for example oli wakozesa ola sakuja na tikinga then na crossinga abantu akaja kuba invalid akubatere mu choice tutakwenda obundi na tikinga bona araba tikingire bona we nagamba nyo bona banyumire nkubenda so akuba kayisire so Akaruru ko nkakaraba ho nikako omuntu atikingire kurungi omuntu wakwenda nitumurora inyuma haho just Simon bakama akagambana naha nahona nahiri ya box shikubo uri mu line nahona kakora bravo mwamwe akiulire waye kibalizi niko kiri baite kikuru choice y'omuntu ono wakwenda koma ni mukumurura kurungi nikiye kikuru ubutwija kende na mnongo gumwe wa TV West abachashi mukweje mu Karuraka arengo ra city na municipality ko kuwagamba abantu bagende mu Karuraka nabo okuba nikaye ninkibaza katukwata ho muno bana abantu ba councillors nkumbagambire baliyo bachikirira emiruka so muntu waitu tuara nabo tuikara nabo bagenda batuchikirire mu council zaitu as a city division so bantu baitu abatu kubandiza unikia kandi Karuru kawe it is your right to vote gendo exercising your right yawe eyokoma ababembezi bawe abokwenda so tukubaterera abantu bambara please today na machine eroho mutiralikira kuiba Karuru kanyu gendo kome omekingesho wange kigaruke bakiscaningire na ballot paper bagiscaningire akoma kakora ti kahatiki ogendo kome akoma kino kwa tick yes kaina kwa tick nti osali successful then ojagendo kome na after batakaba ziri bajaho kwamba buscanning polling stations Mbara City twemere tusaninga za chininga za hiyo njira bisatu na 5 Mbara North 24 nibo abagenda kuterera obururu meya mu polling station 24 na ba councillors then aba South 18 nibo bajja kuterera meya wabo na ba councillors abambara South so total bisatu na 5 tezikahindukire twando obururu abachairman bahari obururu bundo kukwata muntu wa burijo iro bishenjera for now abachairman tukatongera program yabo right we na hope ngunaho bujja kwija okuba kandi abo bali hansi honyine abatwikiraho but for now mweno program tibalimu obutukendera ekigamu kya muheru na mnongo muri bwa TV West ekigamu kyange kikusembayo tugende tukome your vote is your power kaisana Karuru kamu senyomo bacha Karuru kamu bweteranize baburu bwingi so tukutera abantu bagende bakome
abantu baabo ababakwenda kandi abakwenda kuyiba kalulu tubateerera mutakigeza okwati kigenda kukora Mulini mbareba nabagenda abagonza kusabotaginga machines zaitu the law will catch up with them amateeka gajja kubakwata so tutakigeza otugende tukoma kalulu kaitu mumire ebintu byokulwana tubirugoho ara abasinge ruhango leda mumanyire nuwo gwajja kusinga so tulekera okulwana n'okugeza okulemesa electoral commission security tube bantu bemirembe wagamba kusinga okurangirira kwaza kukorwa nkayi no hararangirira tali center emu Mabara District Local Government Council Hall Kamukozi. Noturangira oburu waitu bwona. Buli bamarako mu buru bwona bugenda tali center titulugaho mpaka turangirira abasingire. So even today obaramara kuba oburu bajabuleta hatali center Kamukozi. Yes. Then okurangira no turashanga ararangire wenyine. Ninyo agenda kubayo nyowe genda kubayo nindangira abasingire. Kya rero. Ebigambo nibyo namnongi wasa kutegita gishat ubwo ni Madam Violet atura gunwe returning officer bodre mu Rwambara ebigambo yabigamba ba candidates bana batanu no bomwenda na bakansera babo ikikuwera indati West twakushuma umfield turebe ebyoma abakwenda kubitatanzo kugera cyo commission kuko yagamba nibo baha no hayatera candidate kananka yaterera nkahi kansera kananka yaterera nkahi akaruraka nakukuru nabebembezi okumara emyaka 5 emyaka 5 nabemezi okutana obutuntorana katanka ba president nabanyishengero abo bwero bigira bashitama kampana nakayi bateka tekera eba kuteka teka ni rugankayi ni rugamka kangamba city division naraka city makuterize ayi omurodi Robert Mugabe kachebezo kwa chishimya cha NRM asinjire abantu bateka then bahereza ba Kampala bagumizamu batwara wa president na nabaminisa bakore bindi akakeri izoba aba bakuza kutora nweri izoba ababone bateka tekera imwe byanga then bahereza chebezi bongirayo then twinena kati akaruka abachama LC1 abantu bo bakuteka tekere cyare cyo abantu batanu then bakahereza gutwaza nawa kiyonja when norujegere government nekora umurujegere ekikuru abakaruraka na keshonga abakire kamba city polling station bishati 5 ubukora shaba ukora abukwa ya hamisi babare mnonga Gideon Senyamo ekintu kitire kengamba yaba tabanu banje nabahara banje and tukushabango twebarize omuchara Violet. She's been so cooperative okubasa kugira ngo enshonga zakaruru zibase kushorungukaje ubundi byo mwaka nyashime kwa nakwata bwene cyo mu cyakora atakaruru katera habo bano je kubori muzuri ko kuzakananka banza verifying bahari abandi bakabara bareba kanu kukamwe byo kutera double nowhere ntubendeza karuru karonje wabare mnonga Gideon Senyomo obo hatika tuzokwamuluka cyane tuzakwantugara n'empapura z'amakuru urupapuro New Vision hamwe na Norabukede byashire studios mutakarga TV West. Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebi witu aine kumanya nituza kucyumisia ye kumira mu kumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundo y'urukwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera
Omusho nibimanywe mbeba tabajuka mbere tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuha kubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwe chisitetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai ara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata okora kasho mucheka gwara jenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashita muhoko narwana leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe irene box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nugubagwa uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwishagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishicweka zihangwe Program ya sisimuka akire nake mpapara zamakuru New Vision mutwe priorities for the new term out. President Museveni ayerekere plani heyainire echetsanze che 2026 izobere yanyomo bazoho babenu celebrating Liberation Day yetunjwe papuro omanyo mutsanze chi ayerekerire gukora chi elections battle for city division municipality mayor seats apeje yamkagana ya mshanjuno za kubano byetunjira omuri papa ra New Vision speaker among Tayebwa Vist First Family in Chisozi afamu Court Museveni files defense in election petition turebere omwe hombabira bamwesimbireho Kasibate Robert Kasibate atiriye omushango ari kujya ngutakwicirizana ne barangirire mbetse n'indeba aba lawyers ba President Museveni nabo batireyo defense yabo bakujya ngo barangirire nibyevyo. And of course oriyangwa batine evidence eri kumara byetunjira page 10 development Masaka gets 122 billion shillings modern water facility akona makuru marunju mnonga to agenda umbyo bihinji nebyo burisa. Has the constitution delivered its promise to rumuntu terato cyo mu constitution yihanga ebiyabeshemerire gukora bibireho ninga apeje ya kabiri noza kuba no byetunjira ombwijire debe mukoro ya Liberation Day izobere yanyomwe bazo hari kororo kubigenzero misho babukoretera reba besimbire ahantebe zitari zimwe na zimwe kucira mlangeza ba city hamwe na division mayors hamwe na municipality mayors nabagiranga abanje bakwingana 15 na bina nabo bakuza kuterera akaruru erizoba mbweni wokabe no yetereza kugenda polling station yawe. Uganda's internet dependency worrisome barumwe bagamba chetechkwatine na ukukozesa internet mu Uganda, and of course abana bitu teenage vision barumwe bagamba ahakintu cha abstinence umwana wawe wamugambira hashongezo ningano bajangu ni ukumzire oyino mwuga gwo gukora. Oil and gas infrastructure bibi babukoretera amakuru kurugombiyanga bitari mwe na bimwe otire mu iganga okubana bajangu sente za PDM no baziba abo kuzitunga batunga ebicweka nabyo babukoretera. Her vision Novajambu study reveals health emergency among young women in urban slums. Mental health issues Novajambu ziri munze yongera kuchira munonga
bikwatene na depression ukwenda kweyita anxiety n'amajyana byeyongera ombishiki obundi abo kutura omu matawuni and of course sports tureba sports facilities reba ebishayi bitu mu Uganda nibishaki bemwe nibiyamba kutungura entarata z'abana ninga entarata zigomera hansi abashiringi 12 zonka hano za kwa noretungira mu supermarkets amaduka ba agents bitu aha street petrol stations already byakire aha street katurebe ebija umpapura urupapuro rwa Bukede turaje twamanya ngo nitwe aba program ya sisimuka urupapuro rwa Bukede rwe no rimi Uganda konkotirize mbazina twari mu gishogo kumanyisa ngo ba Stanbic Bank kandi bakweta wase kuzahitaji ryabo otaho mucombeko cyabo bija kwamba kwakira kandi obase kwigura account nabo orebe birungi ebirgo mu kusavinga na Stanbic Bank abantu bakozere ntunguka rubaju rwawe you don't know that kakoryo is where oteka tangu bazahansi yenyanja when actually it is Stanbic Bank eriyo ne baretera bahika harengo rwumbaga mbe mezona ibehika yo gamborwe urwo rukumanya bija kwamba kuhereza ariko basagamba niwe tusako twino mjenyi withanda hache omwame Benjamin Musita Dr. Bitoguna jakwa na agamba ahambere yakubasa kuberho ombe kwatirine na nebyentasia ahanyuma yo kutera akaruru hari impinduke yakubasa kwa nerebekaho ombyentatia abo kujangu turigire kutera karuru eco kirebo cetegereze urukurabira ahambe hoziza TV West obo twino mjenyi Dr. Benjamin Musita ahanshongeje mwenu urupapuro rwa Bukede ngo kunagambira rurimi Uganda atana kurushogota akaruru kabameya ba municipal ne division nonkoraje akachiko kawade biragiro kukulonda abantu bekengedde emivuyo ejabadde mu kabasentebe byona biryaha no jakwa no baro bishomano byetegereza basa kureba n'ubukwakuruzo ki otakagendo linke mpumbi ukabura kumanya what happens when you reach there. Museveni asumurude sente abasoma ngatebali na mirimu abo butale banadini aba boda naba LOC balide biryaha nabyo manya how abo kubatu bajangu yasumurira sente abashomera batinde mirimo those are so many so how who ngora chirungo runkumandwe nata eyavude kucheyo asanze munjuye ba awasiriza mu omulala tinkumanya abantu bamanyisa kino wajombetere akavuga jombetere yagenda yashanga batire mu musya ishongeze tumusire munonga bacara abo ko mushija kumara weeks 2 cyandi banga si changu Trump ayungulide Iran n'entumu y'ebyo kulwanyisa ezo n'entaro ez'amahanga nabyo nindabira mu hazanze tukwataho munonga ntendo birebo byetegereze dena hasigara page yasenga nindahinde kibaru kugamba tinkira kugitambuka abo ko batatenkazi bakahwa baroho konga tubakine time yiti tujine yo kubaronda so nugura papura shiringira 10 and equalize it's equivalent bagambye batya akabozi lwekafuke kisumuruzo ekikakanya muno stress no busungu tingmanya single mothers katya omwogera kochi nayenga bwetye chiri anyway nyene ko banditire ndiyo wabahandi ndenso mabiriwo byasugara nzakwana mbiyayonjera munchereze mpendero papuro nakwantu ndakwachiro mjenyi wite dakika za agenda nebye emizano Manchester United bitije kajena yakuguturra Arsenal. I was like okay but anyways it was unexpected ninjirango abo population biri kubona mukabutagura muhinda kabagoba but anyways okutagenzire cyona Carrick byakoze munaku nebimuwa win kwa Arsenal by the way shaka gure mpira gwa kabiri abire coach ahabwa team ya Manchester United kandi zombi zibire win Manchester City Arsenal the big ones true America tute musayi muto yari wate ebine byo bikonde Ridge abanene barwanira ntiko byona biryo mushirinje zingahi shirinje rukomezonka urupapuro rwa Bukede kandi rwakasheshekerizo ningashizoberi kashakate rwa sharuti
twaza kumara katuza mukamuro kachen tuza kwantuje no mjenyi witu Dr. Benjamin Musita oguno muhangu ambientasya naza kubana tugambera ahanyuma yo kutera obururu hari hempinduka yona erarebece ambientasya nico kiganiro kiturabe twine katuza mukamuro kachen tuza kwantugaruka Ntarga TV West. Umushana gwine kweta UV light aza nzo kushana ntaro kushana nto emirimo yawe nyinge ya heru yose umushana njibasa kweta nacho cya riski ushanga kakukisha no kujya ntabantu ko baryo emirimo kweta umushana mwinji obaza computer obamasimu obani nkoko kurya computation biro bwinji iyo nutaga glasses kwanza kuyamba kuchendeza aligera yiti kujya ngo ngwe bwo misho utakashanga nije ndwara takwagamba computer abantu bibona nesumu ni computer no computer atakatanya ni korasimu yanje okay hati twareba icyakwasa kwantireta akahwaka yes then akushanga nti omuntu owabinotambura kunja hero umushana gatandufitira umushana misho boko umushana uranda ngo gite toko ndagare bisaje yone basa ko sai nemwe ujya akaho kamene kafuta hero misho gaho then akushanga nti omuntu tokire bakaraza Toshia ready yero nguru sanguru chinjana kirero ngo no ware omuntu tokamanya oti no muntu wa brown ni alwa black jiwasa kureba ninga yashe kwa yanga mino kwa kitungusha katika shana chini waje ngo omurebe kwari wena mutachimureba mino yango mutakureba kurungi then akushanga nti omwazi zokushanga nti omuntu akakuzo ko omwazi aje mchimirungi na hata cyakora kintu cyona kwa natine cyareba kintu cyona kugira ngo rero n'umuhengo horayite kumara tiyane bakunda kandi akwata horayite ashanga tachini cyakire ndo mwazi no shanga stami aterira ile mchimirungi kugira ngo umwe umbana njasa kwa sai nemwe ndo mbana oje tumwana wanje kusikubira 12 anata kuzana ile mchimirungi aronda kanyaza washita magwanya yore nabandi wazana wori ya stami usanga je kugira ngo ile mchimirungi ngahita mchimirungi uri burwire ndo kubana iso bwirobo natachibire bindi byone sama ngo yamiza muna nazana nakora imirimo naza kutumera cyo kora je constantly ibara inaje ngargo munju ngo bangarga ingo inani nkora naza kuryama ene naza kwasa inemo de nabinji indije ndware ijeje nibasa kureta ukoreye ibintu bibiri tinibasa kubanstamira ndimuni nkura abantu babiri tukunkashi umwana tinindebe bowazi hari wazi ewa kurya makarito kanisha remi nacyo nkiza ngo tushaka ngo umuntu nareba nakureba urya njya ubana urya ubaya nareba nka amwina urya tinyo tingasara ruguru nasara ruguru tingumanya mpiguze motoke yakwa ni motoki emo muri ibi sata kumanya eriyo netariyo so tambuke kinura instead ari nachugo ubona nareba ngo ecyari nareba kijyarabo so ya twansha atambuke kitari cyazo azumukiricho mnyani witu ocherne twabwa programu ya system kanchiri cyo butonde cha radio muhereza twatwa kumanyise twine Dr. Benjamin Musita umuhangu omukugu omukwatene byentasya nenshoza okubasa kureba ihanganirwa nkahi narizankahi obundo kadire cyo wapikingamo obundo jere hi wacha applyinga
tubasa kugira cyahwera ikayawe amagaragaho na nihanga ariyo no kutwarira hamwe ahubwo byentasi yabihanga mazimana bitandukana nitwe nebitwatiraho kimwe daradara mbwenu akashesha katiyo ntureba ahanyuma yo kutera karuru hariho empinduka yakubasa kuberebekireho ningashe yije kurebeka umubyentasi ahubwo ntiteka ngo hatwine bamana masya ntiteka ngo akaruru ubundi kabasa kuba kine mpinduke yikaresireho omukwatena nebyakasente bishi ninyeruhiza ki omuhango yahereze kwika katwe yanjurure nabwanyuma tureba kwa kutera mutoke twakwakira Dr. Mwabare munonga charite okumpa hakagisha kugamba no mu Uganda yo Korea TV West ningusimira uruhanga umuzero wanje Keren Munyerere agent radio kazo yangira ngo yakwasiraho yarya TV yego takurgaho she's our agent I like that takurgaho so itwe TV Vision Group turi mushagamo amena so yore tunakubuza koreire we bare kugere kucera hamurumo kagere cyo wakora niyo kagere cyo watasya kandi uko kubana utasya ni hangana rugoba munonga because zikuzo munshaho yawe nshanga wazo mu supermarket wagire cyo wagura wagura ikitoke cy'umuntu wagura ente y'umuntu esente zitambura mu economy kandi ushanga ngo ihanga ryando ukora atari yakusiganyuma hari abantu benji ihanga gaitu ebitko bantu shoma charity abantu tubabirumu kuko bagira uti GDP ihanga ekira billions nkaga na 5 za dola baguja ngo ibi hate no tugambira ki nabiyatamuze byo nabikabiha ko esente zikozuru mu yango mwana wako zibara over 200 billion dollars nanka billion Uganda shillings so abantu bebuza itwaho turingaye kuba kugambira ngo ebyo ngute by'amashanyarazi bukora kure ine uyibuza kandi bukora kanta kubyetegereza kabitari mu nshako no manyisa cyengo tubanja muzukozera so abantu abanyarwanda benje umwe babatakucetegereza oyiro sente bazero mu nshako yabo itwe abakwate n'ebi economy kwabuza okurugo mu karuru ntureba ki Uganda wajirengarenga nsana n'amahanga gajeherene iga wareba Congo kareba Tanzania kareba Rwanda kareba Kenya na South Sudan nite tukusinga yo umukoreta kwa attractinga ningashi umukushyikiriza abantu abakuinvestinga hasente esente zitwatungire umwako gwahwire nezikiraza abone zibatungire sente zargere hereza kayija bagarka ibyo kora kureba dora nyingi zikwije mu ihanga abo kwa investors ne bareta dollars tabakoreta Uganda shiringi abo mu mahanga gabo mbabine za dollars niyo kuchira kukoza za international currency niyo kwija kugira ngo the dollar dominates around 60% of the group na wazo munsi yona no shango ngo businesses ku transacting dollar ni controlling 60%. Abenje mbakoresa dora. Abenje mahanga gona nabatakugenda nabone bashanga bari kugikoza. Uyironka mahanga gakora na nka Russia gatwire ngakora cyo bakweta dollarization gatakwenda ngo dora dominance bagiyeho but still it still dominates because toka guza oiro umusente zitaraza dora kandi uri kuzugwa abantu abakoza dora so ushanga ngo economy itwitwe ntugirebero mu tourism hato bwara akaruro bwaraga mu expectinga tourist kwiyongera ebinte twinde kiba kwetango nkagambira mba uboniyo nagambire hari kintu kiba kweta ATM tereje yanyu mutwara mukato mu machine kandi watana nito natana munimi hati Ministry of Finance kugira ngo ikora n'ihanga hine byarebire kugira ngo ebyebi nibyo kubasa kuzakuzihanga ryito kandi umukaruru pikingire bita ko kureba cinte cyaterene na ko kutandukana cyo kubanza mbageta agroindustrialization yo kubanza okwata ibihingwa byito ningashi animal products ningashi livestock products kuba twine ukazongeraho mutindo ejo niba kweta agroindustrialization ntubasa gukora amakoro ko kora amakoro agariyo ngengeraga adinga value hamate hati tokar humurisa wen ebeine basa kushuma konkati no murisa rugumana mato mcubugaje gona rgine higakuza ubwa itu turukora tukatugira ubwire amatega ka bashangira ngo emotoka ya netwara amatekurga kaza diary tiyeje hata amatega renga agadara bari bakoreta bashanga ngo agandagarire bagakwata bagagabira abantu amashomero busha Ngoshanga bagasara gati y'umuhanda. Amwe bakabagata because bakabatu abantu bareta jerikana ze batwara amateganga ko bagaraka bagata. Hate icyo cyacuru. Cyabanje mensa agroindustrialization nakaruro buke karumu. Agroindustrialization tera stopping. Abantu bakagumana bongera value amatega. Inte
cya kabiri ejo ne yo kubanza yo kweta ATM zeze zino ni ugambera T in tourism. Oh yes. It stands for tourism. Na agro industrialization. Abo ndetse gambo chum. Twazati ya kabiri. Turiyo tugamba kigambo ATM. Tereje ya machine kongana bwo itwenke economy ndugeta ngo ni ka ATM akakubasa kutwa sente. So twatanga industrialization twareba ngo agro industrialization ingashe amakoraga agakongera value ahabya obuhinje no burisa tugara stopingira. Teno muntabe naguza amate ayo bazire ngo hata amate tugakuzo mu katare ahubwo jango haruma karu kirabiro. So tukaguma ntuwenjera abantu bakora chiza abantu bakora ibintu ebyo bakaguma mu katare nabakora. Ikindi cya kabiri kindi ikina nagambiraho ni TAG bagamba tourism. Korukoza ndigira ibyo burambuzi. Abantu abakurambarana bazo mu national parks ahitwine Nyameshwa no manya Uganda is one of the leading mu Nyameshwa twine. Kokuza muri nkari kumburo yitwa twineho mbagira ngo twine zebra zo kurenga mutwaro. Zebra zonka nizirenga mutwaro gumo. Harhe Nyameshwa twinaha no shanga ngo nkebicuncu nankenjojo elephants shanga twinenke yo yanga umunanko tuzina hari zo shanga mu Queen Elizabeth na no national park sezini bo binenjojo kunkamba kugira ngo they came to extinction because the national park aninche hati ko kareba the number of vehicles coming in ito twanteka ngo mbeni imbuzo umwana wanje aberje kutaya yo munanko mu national park hayangira ati no hikamo the number of white sabo kushangamo bomba gira ngo tubakashangaga Nyameshwa zumwe Nyameshwa zete mun kugira ngo aho kurgoshanga izindi nagamba ngo twino mutwaro kurenga gwa zebraza among all the 10 national parks mu Uganda Queen Elizabeth ni rukusingaye umunanko mu Nyameshwa zkwate na zebraza so ndo shangangu abantu abakurga hero kwija kurebera Nyameshwa n'abanyarwanda themselves no manyangu turyo tube twinime kizibu cha local tourism abanyarwanda tabakurambara katizire ntwega turahaci hati ko guze ushanga abanyarwanda nabaraba I got surprised ngomba bereganye na mwirisho nkaza South Africa nazo mu national park bakabintu hutunyameshwa tucyo mu national park injojo ziri nkitanu hari yabo bwahenturu ngira ntatshaba itwinereza nkamburu none uraba no muhanda aha ureba zebraza nizikorosinga mwandeta kureba cha nkagambira abantu yene tkunkeze sente kazafa bushamaza mantona kindi kwijuka n'ingorebera busha njya ntone sente value for money honestly speaking what comparing na national parks zindi na nebyo burambuze binde birumo bya agriculture ebimawe birumo bya culture akikabantu kashangana babazinda ukareba the landscape the terrain hata bazireho government ya Uganda eriyo nerete kiba kweta kugira ngo okurga hanso mu kasese okutemba munanka Rwenzori nibenda kureta these cables kushanga ngo knowledge container chikungana kenjweji kushanga nishitamo abantu nkamakumyana hata wiring amza kwa burga hansi kugira ngo within an hour norga hanso muri mukasese utemba on the top of Rwenzori. Okay. Government erneza afite amusento mu kintu cyo aho kwa nkakireba ho nanka Pretoria ushanga ngumba kugira ngo ikiba kweta ngo nikeboma ngo futembo rusozi karinga kasozi kitwa hakabutosha ubuza uruno rusozi cyo rumapetera konka though they understood the value yo kugira ngo abantu babakora ibintu nkebe kugira ngo babaterame n'ibyo kunywa n'ibyo kurya ngo mutembe for 1 hour mugende n'umurya n'ucemerwa mu rya iguru n'umugendera higuru yebi bintu byona nanke nsozi ice nachi byona kushangana mugendera higuru nchinjora tourism so tourism yitu eriyo ne picking up nko mwako gwahwire 2024-25 hakargamo 1.5 billion dollars turya hanyuma ya karuru now ibintu kubyemerire umbyentasa abarambuzi tabarastopingire because one orunde biko driving economy nyero ATM twino ikintu cyo businje hari ikintu cyo businje cyo mbone cyo tokachiyomesho ka yasigara itagice ndi ninyeja hati twine minerals ujwe twine na tukagigambiro ATMs mbazeta ATMs so ya minerals turiyontu zo muri ekinte cykwate na minerals turiyontu sako oil yite bagitanduko mwakogo tanduka kugiguzo mu katari so esente mba kugira ngo sente zarwo mu oil nza kubanza tungura the entire economy
sente zo kugira ngo nibaza kuba kugira ngo iza kutwarwa certain region, it is for the overall growth of the economy. Abantu abari mu gold no manya one of the key exports za Uganda ni gold. Warazo uze Karamoja iba kugitimba, uze Mbende iba kugitimba n'ebicoke bindi. Nabwejo mva iba kutimba gold. Gold has been one of the key exports za Uganda. Kandi nituya sente nyinji munonga. Eziriyo surviving. Ebe bintu byana tubara stopping charity. Actually they are increasing. Investors bari bareba umugasho gwa gold yo mu Uganda kandi beyongere kongera musente mu ihangeri yari turu. Bagira ngo nza kuba nshoza drums emitware aberne na bulizo. Drum emitware aberne. Bya crude oil, bya bene burgaho nibishuma kuriya. Hati nza kuba ncherjera one barrel of oil ntujeta barrel niyo drum. Eje drum ya oil a international market beriar $100. So noza kuba nobara emitware aberne wateza mu ituwazi barumudoro noza kushanga ngo mu izoba muri yari nka $2.4 million ezabene nezigarko nko muyanga. Of course aba investors abandi bino percentage yabe yo kutwaraho kunka turabure ntubura miliyoni ya dola kwijanka buri izoba muyanga. Hazo sente nyinji shayo no kwihora sente stopping hatu washanga ngo mu oil nubasa kwimuka muhe muka 3 billion dollars. Kandi zona muzongera kibo cihange zitwine sente zitkundana. Eji economy tinko manya we are unstoppable. I can see. Bitutwe nyino mwana wanje Public Secretary wa Finance akangambere kigambo cyo Matt Benjamin cyo kushaba manage to stay alive. So jeza horwane you just ogumuhurira. I know. So ni umunya Uganda harebite ebillion bija nora abantu tukira mbeja abagambe bintu batakumanya namba zabo barebe mbere ibarumu hati bashotingo niyo hanga kuciryemereremo kungu muhango munyoni ncereza ngo nobote ine sente wenka wazarugotoka arabani mutogeze bakuvuga weje muri mbaro mu karebe bizimbe bukwimukamu no waza kushanga ngo iyo mu struggle waza kubogera umuwenga kandi you need now to come on board manye aba baryo batunguka nice ibiryo bakore cyo bari warabere rw'ubwo no kareba the structures ziriyo zimukaho ukareba outskirts nkagambaraho enyenda kuba nabareteraho analysis ya mbare kuzireta ndakujitanje batera big screen murebe itwe twine kiba kweta Google Maps nzibaza kwita zikutera chani cha myaka 5 hwiri azane garke kubara ibizimbe byombekirwamo nganya ni moko yo kuzire mbuza ekuzirete jimbara cyari ya sente za kafuna zo moroni timusye bizimbe tushaba twabihendera takatanikire kuripinga banka ya none garkete tutwara tushanga ngo byagaruko mukono yabace hati wo changa ngo wasigara hati konke kizimbe kisigara of course kizimbe kisigara konka kigaraka kitwarwa banka kama ugo wakwire sente ego apana sente ngazumugarura ne kizimbe yakigaruka nakwambe ntakaziherizeyo yakinyaka ateje umuntu atahu ubwo nkibanje manisa iwabo oreberabo tubarakozise Uganda Development Bank. Okay. Kandi government aho ekijagira ngo imwe bakubasa sente nyinji ho mu Uganda Development Bank. Yone bahera tu interest nche minonga kandi baha emyaka yo kushashurira. So kunagabura nkozerecho. Kuhanjira ukozerecho nko mu investor. Charity the investor ko arina rukombeke bizimbe ebemba bitwara hata this time around barakutwara bizimbe. Okay. Noza kushanga ngo wateri aje kintu cyo noza kuchitereza because the higher you go ekagena itwa wahanso gwatene China ine PDM ayayenda bageraho group bayine myoga aba bagira ngo ubone babasa kuzo musako babatero microfinance support center aba bagira ngo kandi center bagarike zindi bagarika bazitom bank hareba abakaza bakwe horum bank then aba bagira batandika amakoro bazo mu Uganda Development Bank. Okay. So harho levels zibizire bateka mu center as government kandi center zumenze yongera is a part of the human capital development. Center zibakuteka mu bantu soko zejumbera n'umwuga gwanjana n'umwuga kunkate note kuba twenda kandi uije iwote ine cyo iniroko zo PDM. Kunka wakuje musako ugeraho kase cyo tutakubatoreka ngo at least we can trust you. Bible banka na bomba nguha na hoza yo Stanbic Bank. Yes. Itwe Bible ne tugambara ngo mwe mwese ubwo mukace tubese go mbinci ko wabase managinga 1 million takwesugwa mchenje. Yes. Wawa base million emwe ya PDM. Then ubasa kuje musako yihishatu. Cause PDM ne kukomya hariyemo.
kandi zo kureka abandi abe batakatungire banze batunje kunkizo wihire miliyoni mwagishashwire Benjamin Musita Dr. Turya Hanshonga iskwatirina na Ebientasia na mnongo mukire nkaka akutwanandikiro mu karuru abamakunkura mutiriyo mu nshonga zo kugira ngo bakiba amanyabihe byakatorizeka Ebientasia nebyenshoza biriyo nibihinduka biriyo nibigoma nko kubiri hariho ki icyakubasa kuba kihindukireho omukwatirana na Keiraka akututeriremu akaruru ATMs tinka gitungire iba kweta S utwatugambira minerals hati S ni iba kweta science and technology science and technology internet bakaba gitwaka soko tunakisereba hati bagaricere bajigara hati njo bantu ugambe binte biku driving economy abana ba content creators abana baguze byo shongora za YouTube bakaguze byo shongoro mu nankari harize bakweta iTunes nabastendeke byo shongoro byabo aba bantu bona mbakugira ngo this is now their chance internet is back mugaruko mu business tukashomesha handikirwe ngo aricukanga ngo oyino busasi bwakayireka cye kandi butakore message hangu nkabe mbagira ngo internet abwaje tagaruka haza ho butabankwa ha niwe byo beno ukora neco beno gwabe nateke byo kurya restaurant abe nakora ki nako batacikora na charite ntubaza kugira ngo aho tumunyowe kinahurije mbo ndagambira mutabona TV yanyu mutahe byeshongoro byonka tindukuza kuja kuhereza so no shanga ngo ekinte cykwatera na technology konka yutukiroho kacenyuma konka nagwe twasireme biro bishatu bina weeks ibeswa maratara internet yaho nabakarura ukatwasireme mbeni ndebo rukiko rumurwa World Economic Forum baresero mu Google bakweta Elon Musk no musheja obakora by 2027 when he will be the first man according to Forbes inako bari musheje wo kubanza umunsi kutunga $1 trillion okay by 2027 ngo yagumana akora rate yaro hari abandi bakumukiza sente dozi Arab zabo borkore baba basauda bene sente zo kusinga za rugambe konka mbareba umuntu atari mu politics hari ikigombe cyo grouping amaketa Forbes woryo muri list ya Forbes ni yer ku ranking no hakoze sente konka yazikora within the private sector atari mu government naba naturally yazihira mu government naba bene power ya state yes hati abena akagamba ikintu cyamani yagira ati umuntu wena umwako gwo guturuma no gukwisha ayabata koze ise kintu cyo bakweta artificial intelligence argo mu economy achingi ibyo muri science and technology umurya America batirohona na kushoma bachelors za artificial intelligence ter computer yonkangu wo shomere computer science manyokozere information technology that is not enough batira artificial intelligence yagichenga artificial intelligence nebi tukare koza search oza bintu bya internet ebi uhandiko tuno charite no ngone cyo butunje wazarigero bibare cyane bajango kugira ngo charite tukumanye eka hayo konga tukokureta artificial intelligence wata motsi sister charite no nebasa kuretera list ujuru tukande kikambenta rukucumanya neza kuyebye shongoro byone byorate irerete biha nezo kwe bisacingo bisacingo mwene ne kwatoke kugambira sister charite no umuntu amanya atogo nubo bambagamba torkwetaga kugira ngo yo inamani go kuza information ayibaji bice ningashi ebukwasera hiba bicire byona hibicire ebihe byona na statarite wabara kushoiza list ya government ngo karunda humurumo ne turetera ngo akashoroma advantage hamwe ne hikayo hona ne hikayo kandi tano hone bitubende kozese nyuma ho byagugu kugera ko kahandika ko kabuza umuntu kugira ngo tukamurebaga hatubotari nkabaskora nkito bakwandika tukakumanya ngo rabero so hati area reveje konkana jango abantu abaye batagejumbira nomanya ngo abantu abakweshongora hati muryo numuragaho mpurira artificial intelligence no giherezira karyawe yekoreke shongora bajango eriraka sitachara takarukosobe natera mwege grade hati chujeze to washiteka mweti ojotinya nontere ogihereza ebigambe byo shongwiri ekushoza musical instrument egiteka mebugambo byorukosira karyawe ereta neshana cyawe ekora artificial person mwene ne kuyamukope konke kureto ine kaskini twakureba nitujango ngono mwisho tukumanya hati eshukweza korecho eshoza music ejo music netana ho nitwentura
unoma icyo bakweta yiwonorewe shongwiro muri levels takushana no baza kugira video inate ibasha inashoizeho umunkumi ibereretse ko umunkumi na mukaga naye ne kushora ati quality y'icishane ryita aha no rene zitana minonga hatana na artificial intelligence ejo abana ariyo mbagikozesa okushoze byo shongoro nuhurre je shongoro shooting charite no wache shongoire kandi ubukiri cha AI hato umuntu ayabe nazo mu studio akama mena hati business ziriyo zifa rero maske shayina ni mu Rwanda nabandi bantu haraba abacayinda haraba nangwa nuwe tuwageresere na wako zire ya hata actually ni twari imbara university chitongere cyo kwedinga ico cha government age turiyo ntuombeke yitu by the universities ziriyo nizikoresha cyo science and technology we are in as imbara university so tujya science and technology ni ngambara ngwiwe nyaburi wikamesho kare Bible nature kutugambira umunanka bugambo Solomon the children of this world have become wiser than the children of the right iwor yukwe nguno yesigara hanga ngo a miracle is going to happen bachweze juna naga wotire nuko kushiroga makwanga bajangu abantu benseje abakweta abantu abense ngo bazira ubwenge bwinji kusinga abana barebera umushana babana barahanga bakweta ngo abana barokore ningashana n'abantu abaryacaca abantu benseje babacereza ubwenge nico bariyo mbigura hebye ibintu bya artificial intelligence kugira ngo umuntu ashoze byeshongoro studio ne kubeta cyo noenda computer yawe uhandike bigambo byawe hatu no kubana bishongoro rujungu rutwetaka hurraga bamara hatu wabitamoti bapikingiraka icishongoro cishore utakweta tokwetanga kuzo mu studio nje bateme sabanta mbakora studio baba ruzingemero igemero matechoro mwana tkatonda wange so hati chire nimbuza iwo mweshongoza ari kutureba sasa technology ibagamba government yeteireho kugira ngo nibyebe byo driving economy. How are you adopting obanje tenda noryo nojota oye shuburota ukagendera ni ubwiro muri kiri no basota umuriro mbajeza imitating like oryo no korakora nota ningashi no ya updating ngo tumutwe gwawe ngo koko message harobwe kwezeka kuretera ngo system yakura update the current system iyo mutwe gwawe no gwa updating ngota na changing technology survive noza kushanga ngo asente zo mwakoze nico ni ngambira nti aba bakarabe bagira ngo esente no kuvota shomere no tunga sente ubu bwire buryo no buhaho mutarashomere tindo imwe bana mwe kintarashomere ibyo bintu ebe buryaha ni mwabukozere tertwine maba bizere bakatunguka sente akombe ganka kizimbo mutawuni imwe ba professors abagambiro kwe mwene mukozereki batayibwa ngo professor na yetaga kumuhandikira miliyoni 2 wakongera ho zero zikaba 20 he has that ability even in ability yo kwiba kazo kubazira miliyoni 20 atekoza ba billions zeze the ability even to steal to know how to corrupt without being caught nabono bwenge bukwetaga technology so iworyo kwe technology ni kubuza Uganda itiro avenues hatu tubetu ino challenge ya internet ni manga hato bururo buhoiraho turiyo tureta satellite za nankugu zibembagambe za internet za Elon Musk aho takwetaga cable manye bibyone berga charity iyo munya Uganda turire internet turiyo tungeze kuzabenzo rwo mwanya nzizashuma turabure kugira ngo tinajya kubasa kugistoping hatebyo kubyabeho iwo yetebekanisota ko kwemburesenga science and technology konka buryo mwe no mwoga hinariyo mwaguru culture ainenteze aine habarho icome cyubasa gukora amashita ngarga kubishanga ngo kucyuruhura twine abana bine y'ubuma bwavuce kuba comment immediately bamate bagashko mu cyoma ibi byo kuraza amate then mukaza kucundo mukasheshe ibyo tubyaciruma akakoma kiyama amashita immediately gatoraho amatagana gasigara tutunga products hareje bakweta furu kuri milk harimo n'amataga tarimo bishaju so ba producinga eje akashesha kuzukoza kubashahina yaba yakamerente ye icoma cyihiramo amashita yagatera hariya nagaguza gonga na namata gatarimo bishaju nagaguza gonga Benjamin Musita Dr. Omubyentatsia hamwe n'ishoza turiyo tureba impinduka kwija kubaho ningashe yabireho ningashe bireho ahanyuma yo gutera akaruru kitwa Uganda tugendo mission tugaruke nyuma nutubanguka nitugira tuta kandi yatuhereze miringo nkesha already atwa turyagwaka no gwa science and technology tugumize mu doctor hati
ebyo kutwabheza bya ATM tugaza yo kintu kimwe kiba kweta the macroeconomic stability iyo munya Uganda ari kutureba ni esente zanyuze indemana gakwingana ki atawo niho harimo ibintu bikwatira inflation umurumo rwito rworobi no kushanga abantu bine sente nyingi kunka byo kugura bitaro okay nzine zinshagine ine ka sente ka umusho wogire kugura inanasi mu Katari mbarara Central Market washanga inanasi taramo hati abagira inanasi nce bazongere bei because baraga kureba ngo mu Katari tuzurumu hati inflation no kushanga ngo inanasi zizere nazubura inanasi washanga uba abazinami inkama 20 burunanasi bagiteka nko 5 kuwa Kenya nchakare babine hitano burunanasi bambagikuzo mutwara nco bakweta inflation hata mu Uganda mu twinde kibakweta the macroeconomic stability ne ochinti kibakweta stability ngo bagamba political stability bakagamba twinde kibakweta economic stability nibo kushanga ngo esente uzino munshaho akasente kace ko wakora no basa kuzoshanga inene nasi cya 5 ni cya 10 ubusento ineho kana necho nebyo kana necho gurwa aha hateje Uganda aho tucina hwakagisha twinaho weakness emwe tukoma government entumanya ngo ino mahando gweryo neta ono bagamba cyangwa tugambara buru kushoma budget turiyo tukora irrigation kunga irrigation take izereje okwitirra tukiryamba bazomujune yahabwaje abanywano banje abaryo mudine je akabe abakaturici nokera ko barebe 2015 byo kwa munana batware mpubo zabo mu Kereziya atiro chabikira mari eje kuba kutware mpubo zabo ebe bintu mu China tuba kubikora batyo babamba manyango 2015 byo kwa munana enjoro mu Uganda negwa nangwa tubatugitegereze konka bwa climate change ningashi empinduka hinduka yobwire jere nebaho networeka ngo enjoro mwezi zere season zihinduka nje kugitwara ugishabire ugituma itaka ryomere eyome echo hati tukabire umurukumo rwenda tandamanana abashayina bazurundane bicu enjure gwa hiba kugenda tabakutegereza season hati njibanje manso wabo ikiro cyabicara Maria tukora because benjura negwa hibagendera hati tento kubozi we still turi muri technology kuriya twaza kusurviving ata kugira ngo ebihingwe bitukushanga mu Katare n'amata gutukushangayo tutwaza season imshana kero kubaho amategabura ebe y'amatezo mu 2000 enjure tuza hansi ngwirita girara 5 we can only stabilize our economy twashanga ngo ente numuzikorera silage nombwire gwo mushana zine byo kurya kandi amezi garo mucoka rebinyatsi mu bitebekanisa mbebika umbwiro byo njora nko kubeza ubwire hata abantu bembaza kushara ibinyatsi munjeraho kumwahingaho kugira ngo umuntu tiyaza mu season amatagobe no kamumbwire bwenjura ngo gamagoro kama nombwire we bomushana moto twa kugihindura warahanga ni hanga ryanje hata no kushanga ngo abantu bakira mu season imwe baryo abakuhinga no basota kugira oti ameza akarya available agora kubasa ku harvesting no basa kutimba damu oteko habo bwombo bukwiterre misiri ushange ngo no mukwezi kwa mushanju abantu baryo no bagesha ningashi umukwezi kwa mushanju tuine bicoro bibisi umukwezi kwa munana tuine bicoro bibisi ebyo byona nibizo mwino kuzo mu technology ya mu gikozese mwamuta adapting to that technology itakaryo ndo mu rwezo mkabe no manyo kumukora maniwa itaka kugira ngo no basa kwinga anyway eba kugira ngo kikubasika ukabe notaho possibility yo kugira ngo no bibaska abakugira ngo tubwanje without help from government yes because no tutwikiriza government kwijo mbinte bitukora ware watekateka government ize kuyamba government cyo rukora sitacharity neta incentives incentives nichi ne kororguto rwabona iteka amashanyarazi kiryabwawe gato mu nefterishije kugira ngo wano shora ushanje kandi motoka yo kutwarero wano enda kushora he umihanga kushopinga inyonyero Uganda Airlines tigonza ko yongera no kongera mwenyonyi borimbo nzera mwenyonyi 10 ibyo bizebebe biriho biryo no baragabo so economy nyaburi wo munya Uganda yerebe umaguru industrialization no tourism minerals umutanza and technology oyemerire ngahi iworno risente
ahabwacu no depending amshana kugira ngo umushana gwaguruho intermittent garo ahabwacu utakugiraho paddock muka cinge binyasi ukagiterera ukagenda ukabuza aba banaro n'icyo kitongore cya government nicukogese gukora silage kugira ngo ente zawe zitadependinga a season kandi ubu ino bunyaso bicire no muko wawe abantu no masayire nefero mu myaka 5 no bike binyasi binte bimara ne myaka 5 ugumano bi kandi byo babina n'amategeko kunkuri gahamire munonga kusinga webyo binyasi bikurya burizo bibisi so iwo ryo muhinji no basota kugera amano kugira ngo nawe yakasinde kace ka PDM washanga ngo wakagoro machine yo kwiterera byawe itomisho tugahanjire government na nabebembezi abuturugere kuronda ahabo kwa tuje bizire batugambira ngo nibaza kutukora mbakorete nguto mbakutimbira amazuba nabaza kukore kintu nanka so ito twaheza kuronda twaheza kutera karuru twakushitama turinde baraturete turiyo ntwebuza empinduka eine kuba nebaho ahanyuma yo kutera karuraka omubyentasya eine kuberye otarga program ya sisimka twaza kuzomuka humro myano witu ogarukaha tsakwatchine Dr. Benjamin Musita okubasa kureba embera okweyemerire mbwenu katumureho kace tuzombutuma gwabashubuzi tuje kuba tugaruka otakarga nehinda Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Orihire n'uruzinanjende rukutunga stika za moto third party okubamba no kubambura urupapuro rwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia eya digital moto third party stickers nebutura obwecu bw'ikiruka cyawe n'obwerinzi eyango koresa kandi iri kushisha byo buhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira harmomo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank. Rero otware namba ya reference ari agent urwikirizo kandi oine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker. Ubutumwa ubu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwino gitu. Kwera abana ukwangaho password zigumire kandi zo rujwanje enshura n'enyuguta ningo bundi bumanyiso begese ubutabagana password zabo n'abanywano babo kandi zihindurwe bwanyuma y'ubwire ekini kirinda abandi ubutakozese bikwato byabo baticiriziwe nkabangizi ninga bari kwenda kubeshanereza kwa mutahiwe password yawe nicibasa kurebeka nk'ekitari kibi kungana nicibasa kuretera kabi abana begese ngo password necama n'umwaka bani mwesigana.
tusabonanya abakirinitwe aba program ya Simka ikintu cyo butongi charity omuhereza kandi nkine Dr. Benjamin Usita omuhangu ombientasia hamwe n'eshoza turi ahantatsia yihanga n'eshoza kureba yakwasa kwa bihindukiremo twaheza kutera akaruru nashimira kugira ngo akasinje kacuro kandi na n'ebientasia ebindi ebirumu oburambuze ebirumu ibikwatana n'ebyo buhinzi no burisa ngo iyo bukagumizamo and they are doing better cyo tutambura ukureba ishonga ubuhango bwazo n'uburingwa bwazo utakaza ukashitamba kareba konka eseka kusiga and when actually we shall not wait for karamoja taribal bakaza kuchikoresa thing of change chikora but natika kura hata no sheka kareba mshana so katutambure turebe doctor tugumize mu the young statement should be we shall not wait for those who don't use technology to come on board for those who don't use AI watakosa technology mlembere iturumeje toine shori nokara because hati mshangangu kandi ico chikabaho karumi hangeri twine cyo bakweta the three sectors of the economy ebagenise mu bicu kabishatu hariho icyo bakweta agriculture agriculture nibiye bibakweta birimo buhinje no burisi nibireta percentage rukwingana ki ahatoto GDP ningashu wabana ureba sente zihange zine agriculture harge zingahe narga yo 24%. Konga eba employinga over 70% y'abanyarwanda. Hatwashanga abanyarwanda benji bari mu kintu konga ncerga maka sente kace then there is haro cyunkuga actually nyewe ninjira kucetegereza ngo hariho miscalculation haremba rambi kugira ngo iryo mbahinje n'abarisa konkate naro kubatahira umuntu okwe kumanya bibakozera abantu abaryo ko abantu baguze bitoce byabo mu rutoce apachara fise genda akasenta akatomunshaho Uganda Revenue nanka ba revenue tubamanya aba Uganda Bureau of Statistics tubamanya namanywa kabara kari akabuseruka abantu bakujya konka gaya ine mahati yes kako bana nyo mukabia umanya kako bana azacaci bajya ngo mushano manya aguze register kanyina kakwingana busha miliyoni ina ubwo muntu nabatoro nabayine maka sente so hari ibintu bikorwa mu agriculture nanye bintu kucira kutana nabo kugira ngo agriculture tikureta 24% atoto GDP ntucira kusheta esente zikozurwa wakwate binte bikozurwa mu ihanga umwaka gumwe ukabara musente ukabito musente hari ibintu tukuba tukozere konke beta kubasa kubara musente hatu wija ukambuzo tu Benjamin bakushashara shinzinga yo kwija itizi hari umuntu ucegesa hari uyafuna home bo muntu yareba TV kino ucayamba konka wache baro musente timay not be calculated hatu no kwata nitwe ojo twatif Benjamin mushashara burukwija okay bara musente okay yes koza rebyo takure ibyo tafuta musente directly so ibintu cyone cyo bakwate ngute zikozurwe bakwata minerals zibayiroho bakwate byone bonjire musente babara musente bagira ngo uruguto rwari bara musente nduga mukashingi zinga babigita hamwe niyo bakweta GDP ushanga ngo netana huyo na budget yihanga yes hariho sente zo wabara assets zawe zone charite na remerata charite na remerata twagira ngo charite twakumugura ntumugura shinji zinga because nyonganye ntaro konkatitwe ndugereza ngo buri kintu shine bay yacu okay there is a amount of money yes haruko rukuremera Elon Musk ko arukuremera nibekereza kwita nkihanga ariyo nakufa Elon Musk agume why Elon Musk esente zaine nibaza kurebera Uganda emshore buryo muwe nashashurwa umushara inguto zikozurwe abantu bagiro mirwaro for the next like over 5 years that man is bigger than a million people indeed so buryo muwe ne ayino muhendogwe intamzo so hata bangita eseje yorukureba uyiremo byarahanga rakati banze tugere ngo twazi hatwine how much charity nagura shiringi zinga yes hati GDP ni wabare by'ubwega bwone charity byakozero mu mwaka
because they normally say the total monetary value of all goods and services produced within a country for a period of 1 year. So charto mwako gona engweshuke zaguzire chebyago endezayo njira chubuga byona wambara kozere shinyizinga. Then harishi bakweta budget. Budget yihanga ni charto kubaho ukuzamuruma akajwara akarya akageraho ibiyaza koraho nka capital investment nka nayenda kongera he mitumba mu rutoche nayenda gukora akaguto ko kuzowe nayitaga shiringi zinga ka budget kanija korara yarenga GDP Noza kushanga barangare bikwenda mburire hadi abantu abanyarwanda kuba abantu babishoma ibi bintu babara kubishoborekerwaje. Yes. Hari nkora yihanga yo kozoro mu mwaka kandi hariho na sente zero kwingana GDP yihangeri ni wazi baro sente za dola ni billions nkaganisha za dola. Okay. Billions nkaganisha za dola wazi teza mu teka kuteza mu kenkumisha tanarukaga kumanya kuzikwingana mushirinje ni nko butabarwa bwinshi. Oh yes. Then wabara ihangeri ndiyenda sente zikwingana cyo kugitambuza 72 trillion Uganda shirinje wazi to mu dola nizibanka billions zikumana mwenda na billions zorukaga. Yes. Nko ka sente kutkwenda kungano shanga umwana nkairo Musk ariyo muri 300 billion dollars azine wenke mirundi nkesha umuntu omowenka na kizi economy ya Uganda je mirundi nkenga nkeshatu chogamba some individuals are bigger than economies zihanga ryo kunko twine mu buzo bwo butabara bintu bimo mu ndokwe so kana yena abantu basigare bacumanyire kugira ngo budget ni basa kutira GDP nyesho ngawe mu zanko wa Trump teguza yo sente kugira ngo meeting budget harobo kushanga no shanga yangari ne sente nyinje because no bokuze okehora itombagira ngo economy okuwebe isaho mushimo kwa mwine 25% chumwe chakana cha GDP yani surviving properly hata mwamwetaga billions nkaganisha mukabira at least economy kugira ngo etazo mukwehora sente mbe mwine ho chumwe chakana mwamwine chumwe chakana kitambuza budget yani. Ejo ni economy sho cyangwa harona biri bitwara musente ongebiriyo bikorwa twine bintu binje bitukurebera wana nda kumanya ngo oryo mworo ningashi economy kuturyo tukora uturugero mu karuru yuno okora kubi wana oshanga ngo wana measure pore kangu torije washanga ngo sente zo kutabyo kurya omukwezi nizikira nizasi ni wana okora miliyoni mutwaro 8 no gitabyo kurya oyembanye ngo umushaho yawe torije hari umuntu akubari yacyaro akagera taza mu nyondo bankora cyo nyinita kari yanje nyinente zanje nindya ninyu kuko hano reba income zakasenta kakwija at the end of the month akora kuborunda ino mategawe bicore byo guze washanga ngo sente zo kozera ohera mu cost yaryo no mayito abanyankore twinembara yitumbe munonga no shanga ngo charite kar kurugaha yaguze bicore bye yiha miliyoni 5 yazitahanshaho ayebwa sente ziyateyiremo nyozo na imani zira nkentasi nogereba nkentasi which kandi kintu cyugwire ukaza watore tractor bumwe ninga wataha abakozi batera amasinde wagurembevo ukazayo wataha abakozi bayombera izo zona to kwenda kuzimanya nanyenye nkakatambara ndukuzanya ni ukavuga amashita waze korera abakozi bene bakora watera airtime kubuza bisha abakozi abazo musiri kumwahinga zabazinga wasindika sente mobile money yazi kushara izo zona to rukuzubara ukitandukana kwata miliyoni 5 utaze birebe nyine mbaga izimuje tuzahaka bara tunyuko ka round nubaketa ka bucket hata nabanywero mu bucket harone jaga so Dr. Tkugenderera kwendera nani nyenda ngo ebye bwagamba byona obifunze obyoreko rukubero relatingana na okorga omukaruru okina kakwate na nebye bya ebito abantu tugamba musho businje kabutura utwarwa mu karuru akaruru kakine kakwata kina no businje rero mbone nje ngo entasi ya nenshoza ahanyuma yo kutera akaruru wanyuma yo kutera akaruru ninja kutwara mbanta bari mu technology bono bareba hempinduka abantu bakosa SG itwagambira ATM abantu bashazero internet business izezo ebirebe namazire ntakuzam office ukora yes abantu batarashuize byeshongoro byaba abantu baferirwe mobile money abembenda ku transacting millions they are now back ikabana public holiday nkanyenda kuyayo sente zarema kagezo ngaza kusindikira umushaho wawe naragurura amatungo sente zadema kuzaje sente buce ngo wasinjire mutware kurenga 50 ijobe mutware biri yandi misinda so abantu abo ba revive injire bagarikira mu business
aba bandi ibintu bindi bikagumiza muri bitambara ohira haba bari mu science and technology which under the service sector nangambiro sectors nangambiro agriculture haro industry haro na service sector konka karura kakakana kabasa kubyafectinga inene we ira affected iki twumbanya no muntu abere naguza amate ubu abo kusindikira sente using mobile money akaba affected ibyo bintu byona bagarukira mu buteka mugarukira musindika sente abantu baryo munanka abe bateganso ba internet hategarukireho abe bayinamba numa abana bagurize ibintu byaba WhatsApp true babiteka status zabo baguza bakandi bayamu sente so byona buhwire akaruru kakatwata mu akaruru kakakwata abantu haza bakaferwa sente nyingi yego ngawazo mu makoro ga company zagaga gamasumu bomba kujanga bagambera billions zeze baruzingira ni wa too much okay so abibyona hata bagabyo bagarukombeteka ibigambo byamuhera doctor omunya Uganda bityo tugambe ibi emwe bukora amakore mwe buhurura bitakora amakore habwa revu yo kwetegereza kwawe yoro icukuri cyabyona gireshe inte cyo wakora shomeso mwana wawe aya batashomere nchakare cyumugumera kushita mahindi akagire byagamba iroko shomeso mwana meke ngashwa ngo at least no buyarema hariho UPO mutemu konkagire kintu cyo wakore kine cyukuretere ntasi zo musoro hinje gire kintu cyo wakora utashanga ngo oyino bwire bwo kushisha kandi amarwo kunywa menje ni kibi kuwe nonyo kunyuhuka ki konkagire cyo wabana ukora araho Paul akabugamba atabukushasa mu munda banyuhuka wayina kaki mweno gire cyo wabana ukora nicyo kintu nubwo makuru agenda kwereza ngo ugende nako thank you very much doctor kandi twuraje umuntu yakugira yagire kiyakuganirira ko kuyagambo tareba ko nkashitamo kiteka techeho ubundo kagira makora mahanga guwihamu takajote bene byabegere and when actually economy turi twena nemwe twine kuba nitutambura harengo urwo kuzihanga nabandi cyo butungi charity umuhereza twaza kumara abanywana bitu tunemuza ibisinsino party aine kuba najizana hadakikana na mukaga icyo twahumura tubendeza kwakira je ibisinsino utargaho akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Kuba mugongo guruma zenguma nibe guruma kuba mugo oh snap ukata kuba bosi wacha tukarire kubuku. My God, this guy has blocked the way. We're gonna be late for the club. Daga chakala nyama story chate. Abana tukutina roshi. Nazita mujifuka kwa zitiremu. Yes. Abatero homwana kuri kutina roshi. Bishishiro kandi mujifuka. Yes. Aro omushaija omukaza genzire yaruga heru kwagira kugera kuterekeyo yashanga umukamusheja we ashuronizo mukazi. Sente yawe namusirikira ayombekire mendijejo yatashama mugore. Omukaje kuza kwikaho kuza kutaho munju ashanga umugore garama shitanda garama ogushuna wankai atikuwa genzire bile wamazireyo atiranye nebire kwikwajara atiranye na reto okakade amahano tigari bura munsi aro mushejwa nijo ajatu kuje muza heru kuje muza kupakasa kuzahare kasitama no mukazi wanje aratore yarasitame yadateke kumenda we yes akasitama no mukazi bateka kamere bakajaba
reka turaka video yako wanzura umushaja kuko bene nasitamu n'umukazi we bakateka bakahinga bakabaho kurundi yes ati ebyo nibwo bizibyo bashaka kureba abashaje ati bateka abashaje baguma basi mu sitting room agwejeje room sitting room kandi wabarwo mushaja urwo mushaja nyeshaja uterize kurya cya kiro kabyama kare reka kuzo musitando mukazi raza kwaga kwimusa kurya byama mu ntebe yabyata ay wateka n'umukazi ati mwami mpanire nku nohendero byasire mwami yanagize umuryango mahega nohendero yohire umukasheje atateka na mukazi we z'umushitingi rumukwatika radio kabone bo kwa TV yawe ugirebe kitari yeto mu Rwanda story yes umushinja kaherera byasire umushinja kaherera semizgo go yakahunga ayukhakani ayibana ngona shekiri chimukama vuna shekiri chikokana kumukhazi wakuna wakari butandu akakwata umushesha yamuhuro urugari rw'eshanu yes wari babize byo kusitama n'umukazi wawe reka kusitama n'umukazi ukakumara isano kamari ya kabiri tambura mu oje kwarire yes aje kwereka kusitama n'umukazi akaje kusoro kobora haka kobora nimuje kurwana nimuje kurwana kandi umukazi bwaba muri umucugo tamuhendereye nku ina mateka ko shimwe kono ihara ukweregezo mahega ukwaso mahega ukwende nku ukumukwatira nyungu ari kugoya ukutugushoburo ebine kuba nobye harajejejejejeje bakazimwe reka maze mbagambira mutekaje buri twangakana ine bishime kwata kuri ko basheja yes ukuze kuburiyo ukareba mukazi arimo nago yuburo akijikiriro go mwana mbaje ngo yuburo nubwo mwana mugwato muhereje bariranwa yes uri umukazi abakazi bino kavuga muntu gwishiro mu romwami nguro buro muryare rugari nguro kwataka tamo ubugasi ubushatule myate uri nyineka ayo kushakana ngaro ubwanyineka ubwanyine kushimira kubona usitamu sitting room umukazi akateka imera kadukuretera kandi waza kubyama umuntebe ho shitami umukazi wara yabyihura bikutera mukanyendo buhuraka ho kabyo yimuke uyumuke abakazi bingirwa besiza ateyanywa amarwa mu muruge ho nurara kwe jejejejejeje yes mono gwakabyata ugwakabyata nguko nuko umukazi mu rugo zo kureshete umukazi mu rugo atamanyana ku yawe karebo bworo bwawe umukazi nakujoka gendo zo kureshete ruga mukazi yes nimuza kurwana n'ikituri ruga mukazi uyibuza zo kureshete bura ko kumareshane abana bije bakwarire kako kumubari mu otinese yesu nabakabiriti akugumani kako mugotomere kabiriti ekintu mukitere kabiriti goma duka gona baketa rwombe kamaka acha wakagutomera kargo muduka yawe kargo musomaketi dipo yitwe rya matarifu makamaka singira system tugaraka tugerwa metropolitan rwana gwate nibashomesa abana amabanja basangwa shoro rwe Kampala bagita metropolitan batera muzike wacha otaka tiena roshe bwana